Drone Ukraina menyerang tentara Rusia di atas mobil pick-up yang berisi peralatan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 30 September 2024. Berbagai cara dilakukan angkatan bersenjata Ukraina untuk melakukan serangan balasan, seperti yang terlihat dalam rekaman. Melihat kendaraan pick-up Rusia beroperasi, militer Ukraina langsung mengerahkan pesawat tak berawaknya. Tentara Rusia terkena pecahan drone yang meledak. Beruntung dia dan pick-up-nya baik-baik saja. Не-не-не, ушла направо! За нами, сука! Пустой! Право ушла! Право от меня! Да тихо, не ссы, все нормально. Живой! Немного покосило! В руку осколок зашел! Ушла! Ушла! Направо ушла! Наблюдаю, нету! Не-не-не, ушла направо! За нами, сука! Пустой! Право ушла! Право от меня! Да тихо, не ссы, все нормально. Живой! Немного покосило! В руку осколок зашел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.